iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Ay sos, nabaliktad ang tilubong. Ay, anya tayo ta, pare ande. Ipadlaw mo matlaw na yan, kapulyam ni Bonifacio. Anya? Esos, apay man na nakastati bagbagan, pare Aldrin. Na, kita man tayo tasangsangwam. Pasig mata na murangan kan, lalabaan. Wah, saan kami na masangon ni Chari, kan magmanitirik na na. Aru, kasjay. Wana, kan lab ko ti asawak, numabalin, jak pagtrabahoin. Uray pay pare, madlaw launay nga under di saya ka. No amin na trabaho ti babae kat sikan ti mang trabaho. Saan mat pare? Saan la masangon ni bakit ko dagiti trabaho na? Paunay ka dinaya ti kaadumanan ti labaak. Dalawas samot adi naglaban ni Chari. Ay, yanday. Ngatara ramidam. Kas makita yu tatang. Madamag naglablaba. Trabaho ay ti lalaki da ita. Madingarod ti bagbagi di manugang yu. Ngata. Pagid-ig ka tatang. Kas laguriguran ka no tirik nana. Pambarlaang dayday, tapno sikat aglaba. Tatang. Di bayak di kalman dito'y balayaw. Si kamanan di mangin daw kadagiti nanganan yaw. Sa ita, aglablaba kamanan. Anya nga rod ngay. Sobra launa yan ti kinadungom iti asawang banaw. Ayayat ak una ni Chari tatang. Katyak kayat nagtrabaho no kas di ngagsakit. Anya, nakita mga aglablaba manig ni Ande kadagiti arwatin na guryaw. Wain, bakit? Naiyapay anapanan manan di asawa na aya. Ay, masakit ka naw. Anya? Kasta sa udi anak ta. Sa anak ang mamate. Nalakit bay amon ano naglaba. House, saan na trabaho ti lalaki iti aglaba? Nay, nangibagakin ka. Sadot ka nga kay, isuadi mo kayat ti aglaba. Ay, bakit? Ay, saan mo nga uyawan di anak ta? Kasjay ti mayat, taamun na akasyan ti asawa na, saan akaskin ka abados. Nga oray numadit bagbagay, katsyak paylat aglablaba! Kasatan ni Chari? Apalak launay, tasaan amarigatan ni tibiyag na. Nagnamay. Wen, nagnamay. Ngam sana trabaho ti lalaki day jay. Busta, andi lang arudon tinagan ni pare andi. Kas jay pay, awanin Addan nga ikantyaw da, akapututan ni Bonifacio. Ibagada pay kat ngatan, nga iso ti presidente dagiti kamang ti Bonifacio dito'y lugar tayo. Bonifacio nga? Ay, saan ka mawawatan? Ay na, nagkapoy ti pick up mo matan, Gina. Saan ka nga ron maawa-awatan? Anya tinagan ni Bonifacio aya. Andres? Anya ti awag kadagiti pakmer ti asawa da. Andres di saya? Nakuha mo. Andres di saya ni pare Ande. Maibagay launay tinagan na. Andres Bonifacio. Ay Andres di saya. Nagasat ka unay, Chari. Ta nakasarak ka iti kaskan manong Andi. Wana, Jenna. Ay eto na kunay ti asawa. Oray anya ti ipaubraken ko na, tungpalin na. Kaskan Andi kumamat ti masarakak alalaki iti biyag ko.
Oy, Jenna balbalagan kan. Di mo padpadasan asulisugan ti asawa. Ha? Ay, saan? Awan apulos iti panunot ko iti dayta nga imbagam. Jak bumdeng amang ngutang iti biyag mo no uligan na. Paunay kan gayam. Nagturod ka kit din ang mangibagat kasta. Ibagbagak lang. Tapno amom ti mapasamak kan ka. No? Adda pa nagustom iti asawa. Pare Andi, dagasan kanto inton rabi di balayaw. Kada papanantayo kada pare angkwan. Oh, papanan tayo. Hintay agpalpaliwa. Anya? At na nakita mo kini pare angkwan. Ang nakalaplapsat idinapan kami nag-beer house. Jak kaya ti umay, pare. Oh, napay mo't pare. Parikot mo ti kwarta. Pare, jay. Di mo pa kadanagan. Dakam to kani pare ang kwantitaya. Basta umay ka. Among Chari, apalam ka man launay. Anya kumamot ti apalam kanya kat sa anak mo tabak nang. Di panakiasawam kan manong ande. Anya? Agasam dayta. Senyora ka iti balayo. Awan pulos trabahong tati asawam ti mga arami. Ay ayatan nak ni Andy. Iso nga aramidin na amin nakabailan na tapno maparagsak na. Kan matungpal ti karina kanyak adinak to parigaten. Katipayan nak iti ginawa. Kita mo, friend. Amang aglablabos ka man. Kat dumteng ti aldaw nga agbabawi ka iti panaglablabos mo. Anya? Anyaman analabos, dakas ti ibunga na. Kan ibagak keng ka. Ni Andy ita ti sentro ti saritaan kan pananglais. Anya? Kat ita ti magdadaal iti panunot ti asawam. Amang makikinabil pa. Apay, Jenna, anya ngamin dayta? Ti ibagbagada apak marmo ti asawam. Amay sa nga under di saya. Apay, andi lakay. Sipod simangpet ka. Kasla na kaununag ti pampanunutam. Ah? Saan mat? Bakit? O ala, lutuan man jay si data aginhatang ko. Ay nabanugak, iti napanak. Iso nga ano sa man lang iti agluto lakay. Una yan? Siyak man ang ti agluto, bakit? Apay, di mo kaya? Saan man? O sige, ang kangarudan. Tainak man yida. Ay napo, nagsakit ti bagbagi. Ay, apo. Siyak pala ti agluto, mat. I-dream work kan nagpakat. Kunana ang mapan ag-relax. Kat itatasimang pet. Pambar naman ang tibanlog na. Di magpaikan ko na ata na pan nag-relax. Siyak na eh. Sus, Maria kusina mat. Nanang, pautangan takman. Anya, umutang ka. Ay kat anyat pangigasto ti utangam ngay barawk. Basta adda ah. Ada ka di manan gatangan di asawam. Awan. Nay, anong nga rog nga ti utangam? Saan yun asalod suten? Ay, manaw ti utangam. 3,000 lang, nanang. Anya? Ay, nagdakulan. Bayadak tumatlat daras no malakog di daw akal din ko. Sigay, kan kabarok ngam di mo baybayagan abayadan, wain. Wait. Ay, ngam, anya nga pa iso ayat ti pangigastuam. Ay, basta saan yun nadamagan, nanang. Sige, ikandakit din. Andan sa iti paspaso nga da Mari Chari. Ni nga rod lakay ko, friend. Apay, napanan na. Ada na pan naginatang iti tiyangge ni Manang Lita nga maging kayta. Di mo't nagsuplin. Anya? Ay, kanda isat nagkapak ijay tiyangge da manang lita. Awan mat ijay ti asawa. Anya? Ala, sa dino nga rodan tinagturturungan na. Payamlatan di asawa. Siguro kat adamat nangawis kan kwa na. Ay, hawan ngam adda pa ipaaramid ko kumaken kwa na. Ay, kat sikan na ati mga ramit. Kapilitan ang agsaga na ti loko.
makauray kanya. Anya? Ay sus, saan mo unay at agabun ti asawam? Taamangan no mauma kat panawan na ka. Una, ngamdyak kayat aliblibasan nak, no adaman papanan na. Kunamot ang nagpakadakan ka itay, nga damapan nakatangan. Wen, kasta timpakada na. Inalilaw naksamot. Iso nga agsaga na laang ng tiloko. Tas sigurado ang makanggag iti sao adi na sayaat. Ay, saan ka nga isursuro, Marichari? Ngamlaglagi pem. Amin analabas, kat dakas. Agpaiso, sumurot kan tumat lang no rabi kada kami, Andi. Wala ta, patasik naman nga agpaiso siya agpalpaliwa pare. Sigurado ang magustom to ti papanan tayo no rabi. O nya, dagasan na kan to. Ay, saan? Umayak pala tanda ti balay nyo. Oh, sige. Nasaysaya at pa nga rod. Insa ka na agpay din at isusurot ko kada kayo pare. Anya? Wen, at kwartak ng umay. Nakababayin mo't napalibriyak kada kayo. Mala, sikati maka mo pare. Basta tinapatag, kat makaaliwaksay ka. Tapno, malipatam dagiti problema may tibiyag mo pare. Wen, pare Aldrin. San ka pa kumutan iti pandiling ti asawam? Madiday ta. Bawal lang Andres pare Andi. Gusto ka? Darikat mo't nga agpaiso. Ludi man lapulos agaliwaksay mo't na tao. Napnapanam, apay nga itakala ang sumangpet. Kwa bakit? Nagawis di may sa akong padreta ta nagpa-birthday. Kat napanak mo't Agpaiso? Wen, baring mamati. Kat, apay nga rod adi ka ng isang pet iti pangramanak kumamot amakan. Ha? Ay, mabayinak na rin lagi awit si Kamit. Kun may sa awan supot. Mala, awanan ti reklamo no agpaiso anapan ka iti awis ti maysa kadagiti kumpadreta. Ngam, no sa balilaan kumati na panam ay talaga kaangot ka. Papanak kumapay mata sa bali bakit hanya kalaki din na yan. Kisman. Sana siya tilukluk ko ma, Andi. Tanulok ko nak. Makitam no kasano karungsot ti puli ti Gabriela. Kati nga ipulit ti Bonifacio. Saan mo kanya kabutang? Bakit? Anya? Yati kunam bakit? Imutang ni Ande iti kwarta. Ay, lakay. Andat pangigastusan na kanoy di inutang na. Di namot imbaga. Unaw, adaman pagatangatan ni bakit na. Iso nga imutang manain. Sinaludsod ko nga raw. Ay ngam ko na mo't asaan ani bakit na ti makagapo nga imutang. Anya nga raw? Unaw, ada nalimod nga utang na, abayadan na. Ay, makapapanak nga ron ije palayda. Tasaludsudot ko ma. Ay, may amaw. Tamang agapadan tumanan nga agasawa. Ay, isumot ka ti kunak. Ang akuray ka. Kaanong to ti panang bayad jay baruta ti inutang na? Bayadan nanto ka na adagaw sa paman amalako na dagi jay dua akalding na lakay. Napanan nga taday jay nga andi. Kunana, mapanlaang agpalpa di tiruar. Awan mo tinasumrag. Addan samot ilimlimo din ti asawa. Sana mapalin. Tinasayaan. Inak ijay ayan da katugkangak. Siguro, ijay tinaturong na. Nagmayad lagi ding agpasong timayan tayo pare. Naktupay ang magustuhan pare. Wow, nagpintas na dya. Isot kun kunakan ka pare. Suso, na kinapudputaw nan pare. No kahit mo, ay bakta i-table mo. Ay, saan? Diyak kayat. Nya? Tapay adi mo kayat. Idinto ta permit ipanang dayaw mo iti pintas na. Pare, diyak kayat aliputan ti asawak.
Nya? Kat anyalat serbinan nga imay ka ditoy. No di mo matkayat ni mangitibol pare. May kalagbuya. No, may kalagbuyan nga uminom. Pare. Saan nga amo ni bakit mo nga imay tayo ditoy? Kat nawaya ka ang mga ramid itikay kayat mo. Pare, sanak man nga iduron nga agbasol. Sus! Ura na barte ka, kamok pailat nasayat, pare. Kaya ka lang. Mala, saan man langan. Saan ka napilitan o di mo kayat? Talaga sa balik ka pare. Napudno ka o na iti asawam. Ay, tek una iti asawak, pare. Iso ajak kaya taliputan, pare. Anya, awan di asawak nanang? Awan mait. Saan pangem imay sipod ng rabi Napanan na nga rudan. Kasmut lang nagpukaw nga asukan? Saan aya nagpakadakin ka? Saan nanang? Itay awisag amang rabi kunana nalpasen. Kat kunana amapan agpalpa iti arubayan. Iti nalpasa ko namangan. Rimwarak amang kita ken kuana. Awan mo titi arubayan min. Ay naglukaw. Katnap-napanan na nga rudan. Aguray ka. Imutang kanyak itay bigat iti kwarta. Anya? Ni, saan ko nga amuti utang nakada kayo ananang? Ay, anya, tiamok man kat sikatin ang ibaom nga may umutang. Ay, saan nanang? Manot inutang na. 3,000. Anya? An-anuan na kano dyan inutang na nanang? Anya, tiamok man kat sikatin ang ibaon nga may umutang. Anya? Ay, saan nang? Manot inutang na. 3,000. Anya? Anuan na kumanga dyan inutang na nanang. Di na matimbaga no anyat pangigatangan na wino pangigastuan na. Ay. Sabalin san tinasurutan dyan anak yun nanang. At dan samot babainan. Anya, ay sana marami ti mangisukat ken ka. Tsak mapakawan no liputan nak ni Andi nanang. Saan nga tamo ta anak ko? Ano na nga rod jay kwarta nga inutang na kada kayo. No awan babae na. Ay, day tanti dya kamaw. Ta di namot imbaga ako nak. No anya ti pangigastuan na. Gubatak lakit din umaduk. Talak nga da babae na nanang. Ay, agtanang ka kumamot ha? Kasaritam anasayaat. Pinadakkel may anasayaat ni Anday. Kat amaw adi na maramid ti kasta. Nasaya at laeng no kasta nanang. Kan nakita mo, nakan anos di asawam. Trabaho namin. Rigam ti Reynay di balayaw. Ay ayatun nakalaunay ni Anday. Taultimo dagiti trabahom kumakas asawa babae kat araramidin na. Saan ka di apod no ti kunak, tsari anak? Isuasaan mo kumamit. Apagatapan iti dakas di asawam. Nanang? Malaksaid no. Nauman iti araramidam kat agribuilding tinakem na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Daw makapanunot man iti dakas dyan nakta. Adabasol ni Chari. Wenmat, agasumot ti pampamayan na iti asawa na. Mabambandog iti talon ken bangkag. Inton sumangpet. Ni pailaan di mo ti aglutaw. Ay, day tamot tirigat na ita. Apiklan asa daw ni Chari. Biyagbak nang dambuna. Day tamot ti pilawag ija manugang talakay. Berber nga sanda pa yan iti Andres wano Bonifacio ti anak mo. Ta under di sayang araw. Ay, nagluko dan. Idakes na. Ket ang mga dumasuron. Ket agpagunggan. Ay, saan mo't kumamot ka na? Saan nga adayo ang mapasamak ti pagamam ka nga aramidan ni Anday. No isaw ti mauma.
Ang mga no panawan na ti asawa na, puno makabil na. Pare Andren, nagkakawit yun. Nabarte ka kon. Damdama, pare. Uminom tayo, pay. Saan ba lang, nagsira. Awan pa lang, closing tayo. Hanggang mga nukawad na ko ni bakit ko. No, marabyan ako na eh. Nga agawit iti balay. Di mo na pampanunutan dyan asawa, pare, no? Adda tayo ditoy. O niya, mangala ko iti-table mo at chicks. Saan pare, saan nyaket? Nakonsensya kita asawa ko no. Anda sa kluta ka sa balay. Unay kan, pare. Napudno ka unay iti asawa. Kasta nga tamat ti kinapudno kan ni bakat mo. Ano pare? Ay atin na ko na ni Chare. Kat mayat anya ko ma. Nuliputan mo't sagpaminsan ni bakat mo. Di namat mo. Are, nakalabaso ulit di Diyos ti bagbagam. Uy, di mo man niramraman ti Diyos, no? Adda tayo dito, pare. Tasumgara ka makangkangag. Kabutan mo mabasol na kita bagbagam. Iswa sumgar ka ko na mamakangag, pare. Sayang. Kurso na ito nakapayamot nga Rodjek. Kung nakanda pintas na balasang. Oray, no nabarte ka. Kung tamok matidakas ka na sayad, pare. Iswa, saan na ko muna sulisugan nga agbasol? Lawan madlagan. Ang mga agre-reta pa'y. Ala, 1 round pa nga Rod. Dandanin ti closing time. Agsagana laang ang dayjay nga andi na nang. Nupod no ti atap ko nga adda babae na ay gubatak. Ay, anak, awan ti nasaya at aturong ti saritaan nyo adwa. No ti may sakada kayaw kat agpungpungtaw. Takasano ajak agpungtot? 3,000 ti kunayo nga inutang na kada kayo, nanang. Sana ya? Wait, ti amok nga minidea kat no si katinang ibaon nga umay umutang. Saan ko nga imbabaon? Nay, kat di namot imbaga. Talaga sa palin sa tinasumok ti anak yun, nanang. Ay na, di mo ko maatapon nga da babae na. Tama kadadaan lang day tayo ti linangan nyo adwa. Tay ko na ako, nanang. Jak mapakawan no lipliputan nak ti anak yun. Bumtak ti gubat no adda aramid jay anak yun, nanang. Ay, saan mo't nga ta? Anya ko mga rutin ang igastuan na ija inutang na kada kayo, nanang. Ay, sumangpet lang ijay balay sa bali ti payod na. Ay, karamutak, nanang. Ay, saan mo nga apaan? Pagsaritaan nyo anasaya at no anyaman ti nakaisungsungan na. Sana ka makatiptipul, nanang, ha? No siyak ti malukloko. Takayat nakbot lang ang akad-kadwaan, Chena. Mabuting ka? Nagmaymay sa amaturog dito'y balayo? Talaga mabuting, ha? Kasaan ka naruam. No sa di, no kat ngamin napananan di asawa. Adalakit di babae na. Amang ano saan lang nga may sa, Chena. Ay sus, saan ka kumaagatap iti saan anasaya at iti asawa, mare? Kay, inanano na nga rod nga jay kwarta nga inutang na kan ni nanang. No saan na nga into di babae na. Ay sus, unay kat daytang nga atap mo iti asawa. Sumangpat tulaan. Makita na noon niya ti aramida kin ko na. Panak na kampay nga umuna ang mga no damat naskan unay anang usaran na. Saan asyak tilukluk na kunakmanan. Amom Chari, awan na saya at nga ibunga na ti agat ataplatan. Masapul nga dapam managnag mo sakbay akad gang. Ay, basta. Ay, Amom Chari, friend.
ti panagtalek kat katukad ni Ayat. Ay, jak nakaturog, tapampanunutag janak taguryo. Bay amlat ta jay anak ta. Sigurado lakit day nga apaan ni Chari, apaman asumang pati jabalayda. Makaamon lalaki jay anak ta. So nga awan pagdanagam. Lakay, anyakit din nga awan. Mumutan, tay manugang mo puliti tigray. Amok. Kumtirigat na nututupan ni Anday kat makabil na ti asawa na. Ay, day ta kumatisaan ng aramidan. Ay, saan mo amay baga day ta? Nang runa no na uman iti kasi nga ugali ti asawa na. No apay nga minakas jay ni Charay. Kaya't nangarod nga anderan ni Anday. Ay kat numaditi kas jay. Ay, awan makunakon iti anos di anak ta. Ay, dagi jay tinapagad bakay. No iso dati makapung taon ay saus. Gubat! Talaga gaya man naragasak dito yung mamaya niya pare. Aldrin, busta. O di, sumurot kantumanan no may kami pare. Niya. May mayat tupay kumano. Kaya't mo kumatimang table. Jakay pare, mabutengak. Kumamot ti kabutang mo. Ano, bakit mo ti kamak mo pare ha? Saan pare, saan? Sino nga rod? Kabuteng ko di mangitable ta mga ano, diyak matipulan tirik nakit. Anyat pagdanagam ko nga. Diin kayo iti VIP room. Kabuteng ko nga ron ti sakit akong unada pare. Rikoy, binulan, ti pan naka-check up na ti babae dito. Irungawan pagdanagam. 100% nga awan maalam asakit kadakwada. Pangasim pare Aldrin na. Ta nakasulisugan namang lipot iti asawak. Ay ayat ko na ni Chari jaket mulitam ti ayat ko king kuana mawatam na. Pare. Ay, papanab anak kasapsapa bakit? Ay, hinakitibalay ti anak ta. Nagsapan. Unaw. In ka makikapay. Ay, nag-agrifere, nukas pangarigan ta pabutaken ni Chari, ti guba. Anya? Ay, jak malipatan, jay kunat ti manugang tayo dirabi ay. Anya kinunanak kang kaya? No adda ka no sa bali nga angot di asawa na asumangpet ijay baleda, kat pabutaken na ka no ti gubat abasi. Anya? Way, iswa sa pagtimapan, tayo nakaganawan nukas pangarigan. Ay na, bakit tila dandanag mo aya? Ay, jak nakaturog idirabi, anang panpanunot ti sitwasyon dadwa. Aglawagan. Namdimot na sumangpatan ti asawa. Agsaga na ti loko. Impagta na sapa ni Jenna ang nagawid. Awan mga nawa kanya. Demulalayaw ngaya. Agpukaw-pukaw. Ni Andi. Agbayan. Sunday tagkanta-kanta di tarwar. Adaywan na. Tapno agtal na to na. Kundi kanta ti awanan pain. Bakal! Good morning! Lukat ang mantri na wa! Na, tanabartek pa'y gayang. Bakal! Kaluwat ka ita. Good morning, Bakal! Abay, tinong banak, Bakal? Napanam? Opay nga ita ka lang nga sumangpet, ha? Anya tara kami naman bakit apay nga sa iyo pa na uno mailiw ka kanya ka Nambarakon!
Nga ba yung aron nga sayo-sayo ba na ka? Ano, ha? Gaputan no adda pay udmo nga agat babae. Ha? Uy daw kanya, talaga akaramutan ka. Ayawan mangot mo kanya kung naman sayo mo agat babae. Bakit? Agat-ara ka ta. Nabarte ka nga ron. Talaga nga awan babae? Awan, cross my heart. Yak marami ti mangguribot king ka. Bakit niya ka? Naginumam nga rod. Iti biras ayak mo diyan daldring kung ako. Kunak tupay kat anapan kay iti pagiinuman nga adot babae na! Nay ko, karamutan na. Sumatin ka! Naisalta na di pa nang iduron mo kanya. Ganabang marag kung namudlan mo sino ka nampang. Umpang ko nam kanya. Babae, hoy! Di na man pagbalinan nga Andres Wino under di saya, Anya? Nakaldrin, nakapasol kan. Oh, abay. Nagapa ka no da tsari kan Andy, kaput pa nagpatpat nagyo iti beer house. Ay, nakamam. Anda na kay baka kanya. Uwan, nagpeso. Nangitable iti babae ni Andy. Saan? Di na kayat. Imposible. Balay ti sulisog dyan na pananyo. Sa dinangin table? Saan ko naklangaroden? Ay, jak lamamati ang natirad na tirik nana. Di na kano kayat amarakrak ti Karina iti asawa na. Ay, sa anak amamati iti daytang ibagbagam. Awan mabalin ko no di ka mamati. Ngem agpaiso. Awan inaramid ni Ande amay kontra iti asawa na. Imbay lang nagbuya ken naginom. Ay, nang rugin tinakaro arireyo iti asawam. Awan matingay naramid ko. Saan na naginom ka nagbuya lang iti siyaw tatang. Basta ka day. Nagpalpaliwak mi lang matan. Narigat matan no trabaho latan. Mala, saan ka mababalaw iti dayta? Amoy matinigrigat ko. Ngam kabutay ayat iti asawa. Ara-aramidag amin nakabalak amang ipaaiking kuha na iti amin. Uray, saan ko marumbang? Nang runa ti pakaibabainan. Pinapakaibabaan ti dayo ko. Iso ano ko na nang agsina kamay? Sige Sina no sina? Uray katawan anak may. Anya? Nakita yung mga no kasano ti panangipatig ko iti asawak. Ay ngam, nagnanayon nga na. Ay, saan mo't nga tana mabalin na? Sa balay na saritaan day na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Anbon ababalawan jay anak mo. Adamat rason na no maminsan kay. Anya rason ba? Nakita ti pan nakaisaltak ni Chare ti panangiduron ni Andikin ko na. Kasano adi na aramidan kano tikas jay ket karamutan na meten ti asawa na. Gusto aya tikas jay may. Nay, kano masuron nga raw tapi manaw adi nagpakada. No agpakada. Palubusan nga rod ni Chare, alaman. O katapay nga minanas kan amapan itikas di alugar ngay. Na ikuyog kano nga rod. Anyakan sa. Na, no siya. Aramidak matikas iti inaramid ni Chare. Oras nga aramid matikas jay guryaw. Apay, inaramid ko kadikin katikas jay, ha? Sa bali, dagiti agasawa. Sa bali, ba't ka data? Ang no inandar di saya nakngatabor siya. Ay, jak lamawn. Ang mga no idi pailaan kad nagsinatan. Anya? Sorry na bakit? Hindi. Sorry tarupam. Aging kita.
Nasakit pa lang ti patong ko anay salta. Sorry karamutan lakmot ngamin. Umadayo ka. Di nakasityan. San ka ngagdanag? Sana na maulit. Talaga saanan. Gaputa ag sinatan. Ay, anya? Gaputa feeling ko. Saan ako na may sa tibyak mo? Saan abagay kadatanday ta kanta apat patukaram itay? Anya? Anya nga rin ti maibagay akanda kadata. Bakit? Tukso! Ti maibagay na kanta kadata! Anya? Bakit mamati ka kanya? Sana ka nasuliso, giti na para. Imposible. Di ka kaya't akaibdain ton rabi. Tabay mo. Ha? Amok ayan na nakaalakat sakit ijay. Ay sus. Unay ko dahi na panagat atab mo. Kat no namitlo akpay na nagdigos. Ure, basta karimon ka. Gapo iti naramid mo. Ken, inkagrubwat. Adda papananta. Papananta ba kayo? Ipa-check up ka. Taamangan ket din no nakaalakan iti sakit mo iti napanam. Ay, bakit? Namin anon ngayon bagakin ka, jak na soliso. Ay, basta ipa-check up ka. Jak kayat, tawan mo tinaramid ko amadi. Naginom ka nagbuyak lang mo. Kasi lang tinaramid ko itinapanan mi. Pwes, no saan mo akayat? Saan ta nga agkaida iti numano arabii? Anya? That's a deal. Take it or leave it. Mawatam! Di, so ano isot kayat mo? At dangarod maramidak, di maturo ka kiti kalapaw di bangkag. Anya? And that's final, whether you like it or not. Aw, kumusta nga tanda kita agasawa lakay? Nakita kmet ni Anday anapan ijay talon da. Ay, iso At danadlaw ko kinkwana. Anya, adda manen dunger iti rupa na, gapukin tsare. Saan? Awan samad. Kaslamagmag na apabitay. Anya? Wen, inapangata ni Chari Ay, nalabos mo't ngamin timanugang ta. Teta nga rod kay. Ay, ngamin. Sobra mo't ti anos di anak mon. Abuson na mo't una yan. Ngayapo aya. Nagam nasaya at mat. Taim pakita na mo't ti uyong na. Ti kinarkaramutan ni Chari. Kat indoron na abulon na ti naisaltag. Ay, alakat, barang maurnos damot lang ti bagbagida. As itinakunak. Saan nga aglablabos ni Chari? Taamang nga numauma ni Anday. Kat panawan da. Anya? Nang runa kat awan anak da. Pinanagnakan ni Aldrin nga awan tin table di asawang babae gayang. Jak mamati, friend. Kan narigat nga agmaumaw tigurak kiti asawa. Ay ayatan nakakanuunay di asawam. Idi, ngamita, saanan. Anyat pagkuna. Saan ko mananapan iti balay a pagpalpaliwaan no napudno pay lakanyak kas asawa na. Di matla panunot mo timang sabsabidong itilangan-langan nyo nga gasawa. Pagurak unay di inaramid na, friend. Ngala, awan ti mabalin ko no di mo kayat ti dumngag kadagiti pamagbagami ken ka. Ngamday to'y ti laglagi pam. Ti pamakawan mo ti mangurnos matlaan kada kayo nga gasawa. Jenna. Ken panunutam. Nalakalaang ti panangisina na ken ka no mauma. Anya? Laglagi pam. Nga awan pa'y anak yo. Idinto taliman atawin nyo nga gasawa. Kaadwan na alalaki ti agtarigagay a makaputo. Kat no saan kayo nga aganak? Ay sos, no saan mo asay-sayatan ni Andy? Nang runa kat nataermat. Ay, amang ano, isukat nakakidning agpaiso iti taga night lang. Mga sawa ka mga mino na. Tapno maidjam mo ti agkarapan iti balay pagpalpaliwaan. Ay mayat ti barona na. Tamaramid ko amin na kay kayat ko. Awan agunget. Wen, ngem ka sa naon ti masakbayam no kasta kalatan. Nana,
Ay, may mayat mo't lang no mga asawa ka. Awan nga rod mayat kanyak. Ay, isagdang mo nga min dagiti bisyo ma. Asino nga iti mayat kin ka no kasta ka? Awan panggap ko ang mga asawa na mga no isinak matla adagos. Ah, anya? Nukas matlang iti manugang yo, ti maasawak. Ay, saanan? Madusag punto pa'y lakit din no kasi ti pampamayan na ni Chari kananday. Na? San ko lakit ti ngay palubos nga anderanak ti maasawak. Isoblik ka na nang na dinauras. Ay, una yan. Nanabur siya. Kakaskan Andres ay ande nga nakyaw. Asobra ti anos na iti asawa na nga uray pagbalbalin nga under di saya kan babaunan. Apay ngay. Awan matan jay dua akal dingmi dito'y apon da. Nakalusot ko na kumang... Imposible. Mare, kasla da birbiro ka ma. Dagi jay nga rod kalding mi, friend. Awan da matan dito'y apon da. Ay, talagang awandan ah. Tanasabat ko jay nangukod ka dagiti kalding yaw. Anya? Tinakaw da lakit di dagiti kalding mi, mare? Ay, saan? Gamkid day, inlako ka no ti asawam dagiti kalding yaw. Anya? Ti amok man kat nagtulagan nyo ado ti panakailako dagiti kalding yaw. Ay, saan, mare? Ay, ti salbagnan. Sigurado nga itid na lakit di iti babae na tinaglakwan na, mare. Ay, saan ka kumangagatap ti dakas iti asawam, mare? Aglalokot di ka pa'y nakasarita ti asawam. Ay, amuklatan. Ti babae na lakit di ti makagapo. Nuapay ngayon lako na dagiti kalding me. Di naman lang pagbagakanyak. Iswadyak bumdang nga manggubat manin kan kwa na. Apaman ngagsango kami. Ti salbag na day alalakin. Awan pa'y ngaging kaita. Sigurado lakit di ang nagpapastaman na ni ti babae na. Mare! Ni pare ande, ata ka de? May sakamat, song-song. Ha? Ni, apa yung kasta ti saom kanyak, mare? Saan ka man nga ginbidean mo? Sika, timang durdurog iti asawak Aldrin. Tapno surutin na ti kilo adalan kat ang sino ti dalan mi adwa. Ha? Ay, saan, mare? Apay nga rot aber-bero ka man ti asawak aber. Adda ko mapangawisakin ko na, mare. Awis manen nga inkay agbabae. Anya? Awan dito'y balay ni kumpadre. Napanan iti babae na. Isu nga inkamatan iti babaem. Unay mo't day ta sa omon, mare. Tasan ka ding agpaiso ti kunak? Babaero kayo adwa iti asawak. Ket sika ti mangisong-song-song ken kuana. Nukas tamlaeng. San nga dayo nga isukat na ka ti asawam? Makita? Agyaman ka, tanasingpet ti asawam. No sa bali lang ata. Ay, nabayagan na pinanawan na ka. Tan-anderem niyan de. Isus, marichari aya. Ulitek. Nasingpet ti asawam. Lab na kakanuunay. Ngem no masubram ti kastangar aramidem. Saan nga adayo amaawanan ka iti asawa? Anya? Ibagakken ka, ti panagtalag, kat katukad ti ayat. Oh, dula amin. Nukasken ka la siguro ti maasawak. Ay, awan pa'y makalawas nagsina kami. Anya? Ang nagasat ka, tanaanos ni Andres ay ande. Ang amnusan kang agbalbalew, Doña Chare, kas na kuna. Saan nga adayo amawanan ka iti naanos, ken managayat nga asawa. Naglukon nga Aldrin dayjay. Tsak magustuhan ti tabas ti panagtiltila na. Anya talawan? Anya nga isina? Sus! Ay ayatan naklaunay ni Andy.
Di na maaramid kanyak ti impaga ni Aldrin. Ayan nga tanday siya nga Andres, Andi. Tinalaing alalaki. Sumangpit tulaang makita na ako nak. Agsinukat kamin itinagan no jak apaan. Ni Aldrin ijay balay. Ada impulong na kanyak. Anya timpulong na kada kayong tatang. May panggap, itidakas nga atap mo iti asawa. Nga isot poon, ti pag-imunam iti angin. Ti salbag na tiyayan nga Aldrin. Naglaing da nga agaramid iti madi iti asawa. Adapay ganas na nga agipulong. Tidakas nga atap mo iti asawa, tin-inot amang rakrak iti napintas alangan-langan nyo adwa. Sino kumati asawa adi makapungtut? Iti pa nakaamuna anapan nag-beer house ti asawa na alaman? Kat impanaknakmat ni Aldrin. Asaan asim maklot iti babae di asawam. Saan ka mamati tatang? Ay. Ket ti may sapay apagpungtutak unay tatang. Ay. Inla ko na jay dua akalding mi adi naman laing bagbaga kanyak. Anya. Siguro kat mailiw manan iti babae na. Iso nga inkurimwid na nga inlako dagiti tarakan mi akalding tatang. Ay, naglukaw. Abay, andyan ti pangusaran na iti naglakwan na. Saan ko nga mo tatang? Numamuak lang nga intad na iti babae na. Nasaysaya at langan nga sina kami iti anakyo. Anya. Day dati panggandang ko tatang. Awan makaipawil kanya. No inaramid naman bilang ti atap mau. Adamat labasol mo, tsare. Anya tatang? Nauma siguron iti panangan under disayam kenkwana. Hey. Anya? Aldrin, ada ka di man na nagtulagan nyo pagnayo kini Andy? Awan, apay ka de? Gabutan na ibaga kanyak ni Tata Guryo. Anapan ka iti balayda. Isuan, nagpungpungtot man ni Chari. Ay, babasulan naklat ta. Asyak tinang isungsong iti asawa na. Tasaan ka de ngagpaiso? Naatap launay. Kanuray ko man agpaiso dagiti atap na. Saan mo't nga rod? Aldrin, Napanaknaka ako no kasano ti kinapudno ni Andy iti asawa na. Iso nga ibagam to iti gayam mo nga isardeng nanti mangat atap ken Andy nga adda babae na. Ay tanusan nga agbalbaliw ni Chare. Ay amangan no ipaypayso ni Andy ti atap ti asawa na ket isukat da. anya? Nangruna iti panangan under na jitao. Day talaang Uray kasano kaanos ken kinasayat jay tao no mapunwan. Ay amangan no isukat da. Binagbaga akmatan ni Chari. Adi na unay under nila kay na. Amok man, takas day ti ugali na. Siyak timang panagnag. Ken uray ni pare angkwan. Talaga asan mi anapilit ni Andy amang table iti babae. Maudi ko man day panangawis yu jay tao nga mapan iti kastalugan. Uray san mi ngawisan. Nuisunton ti mga awes. Anya nga ro ti maramidan me. Ala, biag da day ta. Makaamuda amang sulbar iti parikot da. Ikatwan Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. At to hindi pagbayad ko, iti dati inutang ko kada kayo. Agyaman na kanak. Aguray ka. Nangalamay iti day tao. Ay, lago ka ti doa kalding mi. Amo ka di ti asawam. Nagtulagan nyo ka di mo laag nga ilako yaw dagiti tarakan nyo akal day. Saan? Naskan ka di pa'y ayang ibagaking kwa na. Idin to ta siyak mo ti mangisaksaka di ti biyag mi. Day, saan nga umno ti naramid mo baraw?
Noan niya ti adang, wano plano ti may sakata kayo. Kerumba nga pagtulagan niyo. Tapno awan ti tumaod arire. Ako na nang. Saan kayo madanagan? Sakto ti makamu iti asawak. Sigurado lakit day. Apaan nakamanan jay asawa mapamana sumangpit kay jay balayaw anak ka. Gaputa madi manan tinaramid mo. Nasaya at simangpit kan na laing alalaki. Ni apay akas la rumrumsik da kita matambakahit. Nga puta gumay gayab-gab ti pungtot ko kanta! Susapo! Ay, apay nagtungpa ka. Naggapu ka manan iti babae! Awan babae! Apay akas taman ti ata mo niya. San mo nga ilibak nga awan babae? Sa lawasaw ka! Anya? Ngawan babae! Apay nga rungin lakom nagitikal ding tayo! Ay, kuha baka... Sige! Panak na ka mga awan babae mita! Ay. Itid mo kanyak dyan naglakwa miti kaldeng! Ha? Kuha... Ay... Saan ka nga tunganga akas na? Kaunti mong tabulsam! Katitid mo kanyak dyan naglakwam! Awanan baka... Anya? Awanan? Uy. Naibusan? Makita? Kung nagtupay kat nga da babae, loko! Ay! Ibatanak bakit? Ibatanak, masika. Nangipanam iti naglakwam iti kaldeng! Nangipanam! Kwa! Ibatanak, no di mo kahit aparaman ka. Ha? Maglablamas kan! Bingkawan na ka! May turod na ko na abugkawan! Gapo! Taglablabas kan! Mawatam! Gapotad dan babaem! Tanong awan! Nang tidam ko mga iti naglakwa may di kalding ta! Ninanang tinang-tinak! Anya? Apa nga intin mo kininanang? Pinagbayad ko iti 3,000 pesos ang inutang ko kung na. Anya? Anya? Iba kampay ngintid ko iti babae? Anya nga ron tinangigastusam iti inutang mo kaninanang? Wes, tapno maminggakan anya, ginastos ko iti nightclub. Anya, at apa iba kam? Kapuwa kiji balayon ngem saan ka nung mo ni bakit mo tiayan mo? Sana ka nagpakada. Ada na kay baga kanyak nga imay kakano dito'y bangkag mo. Wan pare, nabaybay akong tiraip ko kung nagitimula ka natin. Madlaw nga raw. Maglangan nata sana binaybayan na namin pinsan ni tatang. Kasano, anabaybay kat si kamat amin ang tiagtrabaho iji balayo. Ungarad. Gusto tinaramid mo ako na ni Jenna kanyak. Ipakitam kan bakit mo. Asika ti lalaki. Adi rumbang pakmer na ka. Ay ayatek ti asawa, pare Aldrin. Numabalingkat san ko nga ipaayan iti pagsakitan tinakam na. Maawatak. Kandayawon ka iti dayta. Ngam aglablabas mo't nga ruden. Dito yak pa lang nagpalabas iti oras pare. Ikatwon Agawid ako nagbaot ti ulok. Ngam numasadot ako na agawid. Ito orog ko dito yak kalapaw ko. Oray ka tadamat ti kaman kan pungang ko dito. Day kalapaw na, di bangkag na. Unay mo't ngaminan ni Chari. Mawatak mo't kit di. Taure asino siguro kat agluksaw no mailako ti tarakanda adi ammo ti asawa na. Isungaron. Ngam nalapos mo't ni Chari. Agpatinggamot ti anos kat. Gusto ka. Kanayon ko nga ibagaday takin kwa na. Ket no saan ngagbalbaliw ni Chari kunakmanan ang mga numakapanunot ni Ande amang isukat ken kwa na. Anya ha? Nang runa kat nagado ti agkakapintas ijay club. Kay, nakaturog ka ka din. San pa'y? Di nak man nga ro talikodan Sangundak man bakit agkapungan taman laan. Diyak kaya? Ang payati mo kaya? Idin po ta sana po na nakainom.
Agore ka man ta. Pupunat cellphone ko ta denggan ta timsong. Tabarang no mapalukneng ko ta bimado na pusom. Kat mapakawanak madlaan. San mo ngay patukar? Rabiin. Sana bali ah. No manggag mo ti kay papanan da yakan ta. Saan na nanas ka? Tawan tumutla ang ti mama ay ti minsahe da yakan taken ka. Ay, ada bakit? Tasiksi ka lang mo, di babae, di piyag ko. Sanak man abulaan akastaan di. Haman, uray manupay babae ti mang sulisog kanya. Kada sandak to magarkari. Tasi ka lang ti biyag, ti piyag ko. Agpaiso? Wang, so, please mo na nasanggun na ko, ma'am. Di na ko matalikodan, Sige man langan. Maday ta. Si mango akong ken ka. Pakawanan na. No, at daman na kitisan mo akinayat ni nararamit ko. Sige. Pakawanan ka. Ngam. Di mo to kuman ulitin na lakay. Uy, fix man, cross my heart. Kiss nga rin na. Ay nalakay. Ada nakapimpinta sa dama garumbangunay abamuam. Hanya day ta. Nagkapyan dagiti agasawa. Ha? Agpaisaw. Uwan. Nakamam. Nakasaritak jaya nagta. Kat isaw tinangibaga. Ay, nagsaya at nukas na. Di awan nga rodan ti parikot kadakwada adwa. Uwan. Kat ay na. Uray lamang isges ti isum ni Anday. Anang ipadpadamag kanya kita ay. Nagkapyadan ni ti asawa na. Ngayon, pinapandak nagpaiso ti asawa kong kaslados do sa anak mit. Ang kahasam rin na, nagkado apalabaan na kanya. Mabusta sa anak pa yan, nagsarding manipod di tayo bigat. Nakay. Dagito ito pa'y tilabaang. Kat narugit daw na yun, Sos! Ultimo nisnis! Palabaan pa yung kanya. Kanya nga ron. Aganos ka Tanabay agadi ka naglaba. Pahin kami na di ka naglablaba. Hindi nakaapata. Sikati kayat kong aglaba. Iso adi ka nagreklamo. Uray ka pinakawan kamutan. Itinagbasulam sanaya. Unang baka mabisina kung pag merinda na kumamot. Ajak pa'y namigat. Ay, madamdaman ton. Intun malpas mo amin nun nga imbagak ng aramidam. Anya? Dakay humot gayam tatang. Da ko maibaga kiti anak ko. Baliwan yung tulangan ti umay tatang. Taado ti aramidan ni Andy. Anya? Pinaglabak ni aginaw tupay. Sikat akin trabaho ka dagiti imbagam nga aramidan di asawam. Tatang. Imbes at ripatwad na dagiti mulayo iti bangkagyaw. Gam sa bali ba't tanto ipapaaramid mo kan ko ana? Tang, biyag mi da ito eh. Bye-bye, anda kami kuma. Pananata ni Andy. Panakman na dati yung naglablaba. Awan mo tan. Saan na pa'y analpas alin na ba ang dagitoy kan? Saan pa'y nagbalay-bay? Apo, naglibas man nun ti sinalbag na jay lalaki. Napanan na nga tan. Ay, Nanang. naapay nga ta ka dito. Nadana, langam ti ang kakapsot. Anda mamirinda rito. Uray kilaban. Sa anak pa'y anamigat. Anya? Bigbigat pinaglaban ako ni manugang yo. Ha? Kalpasan na dinak pa'y pagmeriendaan. Tada? Hanggang nga iti. Saan ko amalpas ka no ti paparamid na. Na?
Naglukaw. Mabisina ka talaga, nanang. At daluk-lukaw at talaga di asawam. At ako maibagakin ka, iso nga ibayak ita. Kunanaasan ka kano asingaan. Tatang, Ala, nasaya at tapimanaw ka ijay. mabisina ka ron. Nagkakapsutak pa na. Kunak no nagkinaawatan kayon. Anasaya at ang tilin ng inyaw. Kastamot yamok ng dos-dosaan nakmat. Anya, Saan ko lang kami nakayat nga, agnanayon ti apa mi kay. Iso nga oray, madmadilat tirik na. Ay kit, agpakumbabaklatan ah. Kasti mamutan tinaramid na kanyak. Patayin na kitibisi. Si kamat gayam ti masabat ko, Chari. Papanam? Ay, ijay man balay da katugangak. Mare, Apay? sapsapulok ni Andres Anday. Awan. Kasla nalabsak itay anak katugaw iti sango ti balayda. Kaslamat. Aging ingat. Anya? Ay, sinalpag na daya na taon. Naglibas man eh. Sana pa yan alpas. Ti palablabakin ko na. Anya? Nakat, ado ti palablabakin ko na. Ado ba'y tinawan na. Anya? Ay, gusto. Di na nauray ti panang pameriendakin ko na kuma. Ay, mabisingkit nga tan Bagakmatkin ko na mare. Alipasin na pa dagiti papaaramid ko. Sakbay ngag merienda. Isumat lagaya ma. Makita na dayjay. Friend, tanang laeng. Amangan no iti sumarunok at saan mon amabirukan nila kay mo. Tapi manawan nga dakadwana. ay na. Awan na saya at pagtungpalan dagiti agasawa, nukas jay dalaay. Naku namon. Maumaakbutay namang bagbagay jay manugang mo. Ang mawalat ta. Sanlat ta ngagbalbalay, wow. Awan tungpal na. No di agsina da no maamamimpinsan jay anak mo. Tikunam kigday. Amangan waramidon nanti bagbagay din ni Charay nga adda babae na ijay club. Ay, saan nga dayaw ang mapasamak day tabakay? Baso na mula nga no mapasama ti kasta. Wen, isaw, ti mangidordoro ni di asawa na nga agaramid iti maikaniwas. Ayan ka di tinalaing nga anak yun, nanang. Ay, kapampanaw na. Talaga nga awanan pa inday dyan anak yun. Linibasan nakmanan. May hinangan, tamabisin ka na. Nagamsaan mo mo, tapakanan. Anya? Nagpulong manan? Ay, nalabos sa mo ti pampamay ang biti asawam, Charay. Imbagak matkin ko na nanang. Alipasin na pa'y ti papaaramid ko. Sakbay ng agmerienda. Pagtrabaho ang iti gusto. Palabaam kas kada paginawa masika ko matirumbang ng mga ramid. Kalpasan na, saan mo pa yapakanan? Awanan, may bagami pa'y. Nukas tamlang. Makaambo kayaw, nitibiyag yaw. San may akong sintiran ti anak may. Angam, masyan kami laang iti aramidam. Pagbalinong mo tinatagabaw ti anak may. Patayam, itibisain. Saan may ngay palubo sa kasta ti mapasamak. Wano pagbanagan na, ha? Kay, panagkunak. Nukas tamot laang nga pagbalinong mabanan ti anak may. Saan kami at umubngar? No ibaga na nga agsina kayaw nang runa kat awan na nakyaw. Anya? Ay! No sa bali lang nga lalaki na anday. Nabayagan na pinanawan ka nin sukat na ka.
Nanang, ibagbagak ti posible ang mapasama. Kahit no kastantuman bilang awan taon ti pampabasulam. Taimpa ay mi amin ken ka ti patigmaan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga nga awan manak na tay manugang mau. Ha? Nagkapsaw ti utik na nga raw. Saan na makaaw-awat? Ang ngaruda ni Anday. Ay, hindi ka mau. Ang pimanaw, apaman, anak kapalpa. Napanan na nga ta. Intuloy na tinaglaba. Ay, hindi ka mo lakay. Ay, awan. Nukas day laang di Charay. Awan sa bale apagtungpalan ti amin. No saan at ipanagsinada. Una, siyempre, maumamulaang ti anak mo Kas itinakunak. Pinagbalin na abagan ni Anday. Kaputa saanan nga agrekreklamo iti pampamayan ni Charay. Ngam, kasi ti kinunam guryaw lakay. At dalata panakauma. Anya manen di pagpungpungtutam aya. Kasta unay arupangat mong Chari. Ni Andy, mare. Saan ko nadano ni Jay balay dangam? Napan kanunangan ijay. Kasta? Sakit. Nakangiga ka dagiti katugangak, mare. Biangot tala unay. Anya? No saan na ka nung agbalbalew, amangan no panawan nak ni Anday, mare. Saan ka di akas tamat laang tiimbagakan ka? Wan, sana maaramid ni Andy dayta? Gaputa amok no kasano mo ti panagayat na kanyak, mare. Ti kunam. Anya? Sus, friend. Agpatingga ti anos ti may sa atao no may ruruman launa yan. Apay, irururumin ko ay ti asawak, mare. Katwan mat. Pagbalbalin ng mga andar di saya. Iso nalabit na umamatan amakan kantyawan. Iso tubngaran na kansag paminsan. Naibagam ti kasta, Jenna. Masurunak ngaminan kan Chari. Pagtungpalan na, agsi naman dagijay. Ay, nangruna ko nam no makabirok ni Andy iti nasingpa. Ken, makaipay iti anak ko nam. Tanong mano atawon dan nga agasawa ken Chari ngem awan pay anak da. Bay amidan. Anya ko mati pakasaknaran pala unay kadakwada aya. Unmut kiti ang nasingad lang amin agayem ko ida. Nangruna ken Andy. Kasmat la kanya ka. Nasingad agayam ko ni Chari. Makauma matanda ugaling. Sige man langan. Ada papanak. Papanam. Jay kalapaw ni Andy. Ada lakit ti Jay ang nagpaing. Kunak tumat nga daka dito pare. Wan pare. Mariknak nga ti banog ko itay. So nga imbis nga agawi dak tay tuloy ko taglaba. Tay nakapanganak ijayan tananang. Nagtarusak dito takinitak dagiti tarakan ko akalding kan dagiti mulak. Ay na, nya ka dito mapaspasamak kada kayo pare. Maumak ngeten maminsan. Putno ngay ay teklawan ni Chari. Ngum maminsan mapampanunot ko amaagak unay. Anya? Amo ka kinamaag ti panangipapay ko amin na kayat na. Atong palag amin na bilin min no paarawid na. Takait ko lang ipanagnak ti panagayat ko. Aboswan nakmet. Nasaya at na amiris mo dayta pare. Ken pulos ngawan sa ti panagtalag na kanya. Maladawak la sumangput. Nagadon ti sa una. Tirigat na ko nampay. Awan mo't araramidan na. Pasaray makitak mo't makichismismis lang kadagitipada na babae ti sangot ti tiyangge. Wano arubayan ti akin arubayan ngayan dagiti agmamarites. Dahita nga rod kat.
Saan wag sasao? Napambanog ka no. Gamanya ko mati nakabanugan na. Awan ba't makita nga naramid na ibalay. Ultimo na nga nanmi ti agsapa. Sang patakto pa lang ti aginaw ka nagluto. Nga oray nabambanog kiti talon. Ay, grabe mat a kinasadot. Wano kinasenyora ti asawam. Un nga rod. Sakit pulos nga wan may tultulong na. Uray igandak la kumamot iti mirinda dito'y talon. Windo bangkag. Pulos nga wan. Saan mo tuunayan at tagabuan? Tama nga no, mapasamak ti ibagbagakan ka mauma. Oo, dula amin. Di nakpanawan, tagayat kang agpatpatay unay kanya, friend. Saan aga po nga'y ayatan nakaunay ti asawam ka tapos rumutang? Saan ko abasol? No ay ayatin nakman unay ti asawa. Pues, subadamot nga roday ta apanagayat ti asawam. Kasta mo ti raramidag, maray. Nagkuna, idinto ta, nakarkaro pa'y ngam tagabo ti tratom kankwana. Kita man na napasamak. Di nan intuloy ti pinaaramid mo. Kat napan naturog wenno napan naginana ijay kalapaw na. Ay na, Mari Jenna. Tartari maanem ti panagsasaom. Ala, gawit ka ang tamangan no, agririta pa'y. Na, taatapan naksapay. Pagimbagam lang arudan ti bagbaga. Saan ko akasapulan day tamare? Amok may teraramidag. Makabirok ko maiti sa bali ni Andy. Takita, no di agam musay ka adinangan. Kinaluksaw na ka ni Chari? Tapay. Nga po, ti panangibaga. Sumadan namit ko mati pamatag kan panangilalakan ko na ti asawa na. Oo na yan. Dayjay laang, tinangguraan na kan ka? Uwan, ay na. Talaga nagbali na sensitibo dayjay agayam ko. Saanan nasayaan ti ugali na. Nabayagan, ama di ti ugali di gayam mo, Jenna. Bagbagam na ta. Uwan, kumura man. Saan ka kumaamao maamang bagbagakan kwa na? Tabarang mamiris lang tumutlang tibidot na. Naku nakpaikan kwa na. Asa anak amamati ngay ayatan na ni Andy. Sa impasarunsun ko, anakarkaro pa'y ngam tagabo ti trato na iti asawa na. Okay, ngati ko na. Naglipi. Sana kinusilapan iti natadam. Oo na yan. Ngam agpaiso ti kunam. Anakarkaro pa'y ngam tagabo ti trato na kan Andy. Inayon ko pa'y nga imbaga, asa pa'y kumata makaan-anos ni Andy. Kandi na mapanunot ti sumapol iti kasukat ni Chari. Anya? Tanong mapasamak day ta, amang ano agam musay adinangan. Kate, panagkita kat. Saan aparehas ti ayat daan day kan Chari? Apayan ako namtikas ta. Kapo, tapanagkitak. Kajay lang anak ta ti agay ayat. Anya? Ay ayatan unay ti anak ta ni Chari. Ngem panagkitak. Kat saan ama supapakan day ta ti manugang ta. Wan. Agpaisot ako nam, guryaw. Ay, nakasursurunan ti ugali day ti manugang ta pakit. Alangan nga raw pag sinaan ta mo ida. Saan ba't akas ta? Ang kit di. Magbagaan tanto manan di manugang ta. Nasken nga ipakita takin kwa na apat-pat ganta unay di anak ta. Wan. Talaga may ta napatag ni Anday. Ngam no saan nga agbalbalew. Kat dumanon iti punto nga agsinada. Awan maramidan ta. Takas iti nakunak. Awan anak da akasla na pigsa amang igawid iti panagsinada. Nabambanugak manin. Nagado may paparamit ya sawak. Sus. Andy! Ni. Sige na ba tayo? Napanan ni Chari, Andy? Anya? Ay, napan nakikaruban sa? Kanayon
sa makikaaruba. Oh, inaldaw ah. Kasi kaakanayon ti mga nong kadagiti trabaho na kuma iti unag kanwar ti balayaw. Wen, tay ayatek unay ti asawa. Ay, kasken ka kumamot ni masapula ka lalaki. Ay na, nakagasgas at unay ni Chari. Tayo ayat ang unay. Ngam nakamalmalas ka mat. Tadi nakamat ammo nga ayatan. Ha? Ang paisumat. Anya ti agpaiso, Jenna? Ni Chari. Ay, At dan samot sa balin nga aramidin nyo. bakit? Chari, Nabayaga na madmadlaw ko. No agsarsarita kayo adwa kat pasaray agin inisem kayo. Unay kamatan gaya. Di nakampagatapan iti madi ati asawang. Hoy, Jenna! Naku na may di kanyak nga apalan na. Tanian di tinakiasawaak. Anya din nanggag ko pa'y itay ako na mga agpaiso. Agpaiso nga agin inayat kayo iti asawak. Kasta! Oh! Apay adi ka sumungbat? Apay adi ka magaso! Iso ka diti ko na nga agpaiso? Bakit? Saan na kam kumamot na pagatapan iti dakes iti gayim mo? Saan asika? Ti pagsalsalod sudak ande! Awan ti relasyon mi iti asawang friend. Ken? Apay nga rod ngagkaraumay ka dito'y balay? Ken, no agsarsarita kayo iti asawak, nakaragragsak ka? Ha? Chari. Agawid kan? Ket saan kanton nga umay dito'y balay? Diyak kayatin ang makita ta pa nagrup-rupam dito'y! Apayakas diya tinaramid mo kini Gina gayim mo. Gaputa nakadidilaw. Ganya? Nga at relasyon nyo ato. Susapo. Ikat laing mo nga agata pitisan na nasayat. Awan relasyon mi kini Gina. Di ka naglibak. May saka mo. Nabayagan apagayam ta ni Gina. Nang runaking ka. Itakas takit din tatapang. Awang ka dit pa nagtalag mo kanyak. Awan. Nukasta? Saan nga runay ayatan? Anya? Di pa nagtalag. Katukad ni ayat. Andula amin? Sanda ka maloko? Wan nga. Agpaiso ti bagak. Hanggang Nadlaw ko. Ha! Sa bali, ti gagam na, iti pan nakipaggayam na kadata. bidot day ta pa ng ipapan mo. Anya bidot alaw-law at umat. Mapangkantog pakawan king kuhana. Anya? Ha? Nambarakon? Tapnosan amarakrak ti pa nagagayim tayo. Ha? Nung ka? Saan ngagpaiso ti atap mo? Si kalang ti babae iti piyak ko. Ay ating kaunay pakit. Isuad di ka kumagatap ng kanta babae ng runak ni Gina. Kanya ti kinuna manak. At apan ni Charay nga da relasyon yaw kung Gina. Wala nang. Ay, nagalaski din ti ugali da yung asawa. Magbagan yung tumangkit di. Mamuma ka talagan. Mala, bayam, nakasaritag tao. Mababay na unay ni ti kinalayng ng agimon. Talagang awan pa nagtalik na kanya. Ken adon tinangibabainan na kanya. Ay, sana balay kumaan, agimon, no? At nakita na nga ramid mo. Awan! Amudak mat. Sana ka balasuba sa tao? Ngam iti da iti agundaway. San kon amaanusan? Anya? Sana kon nga gawid di balay mi. Ha? Kahit pagturugam nga rudain. Nagyanak pa lang iya taltalon. Siguro na ulimag ti panunot ko iya. Ay, anak ko ay Kano agawid ak iya balay? Ang mga ano sa anak ang makatupil ket madusag ko. Charay, Himaya, tanadamag ka o tinaramid mo ka ni Gina. Nagipulong din na laing anak tiyo kada kayo, nanang? Wine, kaputan nalaos, tibain na ka ni Gina, iti naramid mo kan kuana. Nasakit tinakam na kan ka, anak ka. Saan na nasaya at ti sobra, akinaimon mo, anak ka. Nanang, nabayagan ang madmadlaw ko. At da pa naggusto ni Jenna iti asawa. Anya? Bagkunam. Kapo,
Tanakaragragsak no kasjay ngagsarsarita da. Umdas ka di daytan. Tapno pagata pamiday ti baday anak gaw. San yun ngay kalintigan di anak yo? Hay, ken santak man na bagbagaan na nang. Ay, isuwa. Jay nalaing nga anak yo ababaero ti bagbagaan nyo nanang. Tagabud na ka manan di asawam. Masapol. Nga ginanaka pa'y laeng. Un ka di. Ay, tinasaya at kat kumuyog ka kanyak inton mapanak makibuda. Oh, asino tagkasartatang? Di anak ni uncle mo amundong. May kantaw. Uwan, bareng palubusan na ka ti asawa. Ikit ka sa nung aruda no di nakapalubusan. Ay, makaumayak matlata. Saan ako napander matkidiya? Sigurado ka? Sa anak pa ikat nga gaw din hindi balaya. Kung nahayon sa. Anya? Ijayak latan kalapaw ko. Naimbagi jay tawan mangag ko ang ngaw-ngaw. Kinawan mangibabaw kanya. Isot ko na kanyak bakay. Anya ti kayat nasawan ni ti dayta lakay. Apay, nga iso ti pimanaw ijay balayda. Ikit bayam Saan mo't nga sa apuoran ni Charity Balayda? Wan, ngam ti dakas na. Katahad-adan nga tapon na nga da relasyon da Gina ken Anday nukas ta. Uray atap na manipod dapan. Aging gay ti murdog ti buok na. Nusan mo't apudnaw. Ay, aniyan. Ken, adagayam na damag ko ken mundong nga ama ni Jenna. Anya day talakay. Agpakasar ka daw iti mabiig. Ne mundong. Wen, kit datakano ti may sa pares ang mga anak. Asino mo nga iti pakasaran ni mundong nga anak na? Saan nangarod nga imbaga? Umaydan tulad takanon agawes na iti masaknan. Talaga saanin asumang puti awanan pa in alalaki. Ta siguro, agsinsin narak da ka ni Jenna iti kalapaw. Makita da. Sana mabalin na lukon na ak. Kaday Jenna mata Jenna. Kunak na nasimpat. Ang gayam. Kabit na di ampang. Kumakabit mo't da di bimbalbalasangan. Masapol ang maripot ko dagiti awanan pain. Tano po no ti atap ko. Paibalot ko ida. Jak ipalubos akas talatan ti panangagaw kanyak day a Jenna kini ande. Mayat adangdanggan na talaga ti paborito makantahan di. Isot liwliwag di ti pangkagkentalon ko. Nagmaymay saak. Nagmayatan? Nagatugayam ti mula manatang. Isot ti pangipapaayak iti panahon ko. Ori kas kasanon. Nadamat makwarta. Kasano kayo nga rodan kan Chari? Makalawasan saan ka nagawid. Kasta ka di? Kita alag da iti agundaway. Ngagkid daw iti dispensar king ka, Jean. Andi. Kas lang awan naggayiman nyo. At apan nakit din, nga da relasyon ta. Iso nga ron. Saan nalaang nga amo ti kinapudno? Kinapudno nga? Makiasawa ako. Agpesyo? Wan, kat datatang mo ti may sa kadagiti ninong kan ninang ni. Oh, kasta ka di. Wan, Andi. Ala nga ron nun. Iburasan na kun iti ibagbagak kan kaanate nga pagatgatang ni nanang. Tani, aldawan. Agluto akpay. Oh, sige. Dito'y kang rodlinong. Ta iburasan ka. Oh, ato yan. Ano sa mon? Mano, ti bayad na. Sus, day talang mat. Pangramanan yun kadagiti bunga timulak. Iso ababain pa ikit din. Saan mapanunutin day ta? Si kakit di man. Chari. Ni Chari. Anya nga ikat po ti atap ko? Chari. Kwa. Sige, Andi. Mapanakon. Ay. Di ka pumanaw ampang. Ibatang titagyan ko, Chari. Anya, ibata?
Sabon ka! Chari! Ano ka naramidam? May sakamat babae! Saan mo nga mo ti sasawam? Anya saan? Diyak na impagarot kasi katimang rak-rak iti relasyon ni gagasawa, Jenna. Saan ko nga mo ti ibagbag? Anya saan ko ka mo? No anya ti atap mo. Sana po nun ay ta. Imayak dito'y. Tab gumatangak iti bungat natang ni Andy. Patsik ka di day tangayin bagam, ha? Isa saanan asumang sangput iti balay tinalaing alalaki, tagsinsinara kayo gayam. Nagdakas ka din di pa nagkikitang kanya. Nagkadimutan ka! Kasunan! Saan mo nga mo ti sasawam nga min, Chari? Agtalma ka? Ibatam, takitaat na anya ti mapasamak kan ko na. Aglablabusan. Gaputapod no ti bagbaga, ampang ka! Ampang? Wano si ti ampang? Panawan kayo ang langit. Hoy, saan ka pumanaw? Saan ta panalpas ng sarita? Subardan ka ko na! Subardan ka! Kababay din napasamak na. Kanya lakit din ti asawa. Mapana kaya balay da Gina. Kahit Dawa kiti dispenser. ayan nga rudan ti asawam ita. Saan ko nga mo? Pinanawa kaya kalapaw. Aglablabos mat ngamin. Di nakpulo si babay na. Awan mat ngamin pag naan ti pamagbagakin kuhana. Uri ka sana ti panagayat ko kingkuhana. No aglablabos mo ten. Ay, sa nabali. Sa nabali ang maawanan ako ni ti asawa. Anak ka. Agbiagak mo't nga tangawan babae, nana. Asimot ti anak ta, goryo lakay. Ay, kunam nga raud. Ay na, unay agasgasat ti anak ta aya. Saan ta pailaan na adaan iti apo agsinadaan. Nya nga tano, kasarita tamanan, anasaya at ni Charay. Ay, padasan ta. Barang no adapay pagnaan ti panakisarita. Adaman, wano saan, kasarita talata ah. Day tamot ti rumbang. Iso Wen, bursa. Wan kasi tinatanang ken nasaya at apan nakisarita. Eh, no dumngag ngam kastay na kunakon. No saan na dumngag, makamaw ni tibiyag na. Lalabik, talaga asaan ta maadaan iti apaw. Apay nga may kandi. Amangan no umay manan manggulo ti asawan. Di nan marami dayta. San kun nga ipalubos nga ibabay naklaunay. Ibaba na launay ti dayaw kang kinatawag. Saan ko akayat ti may ramraman nin Andy? Nangrunang kat sumangputan tagbaling nga asawak. Pasensya ka. Saan ko ngamin nga amo? Nagbalin ang kastay ni Chari. Naunday apanawan ang nagbalin kami anasingad ngagkayam. Ngama, apay mo ta nakastay ita. Di na ngamin maaklo na kabaala katubngaran. Apas-pasuro taklatan. Gaputaing karik nga yatak. Kansan kunto nga ipaayan iti pagsakitan tinakam na. Ngam unfair dayta. Kuma, agpada kayo nga agay ayat tunggal mesa. Kuma, ngam inabuso na mati kinaanos kin panagayat ko. Anya nga ron ti plano mita. Ay, pimbanaw ko ni balay mi. Pag nagdaklangan ni Diya kalapaw ko, Diya talon. Ino agawid ak, Diya kadatatang. Nagkasang matan ti nagtungpalan niyo. Awan mabalin. Awan sirpi na ngagdin na kami pa. Nukas Diya mo't lang ti aramid na. Pulos, ajak marik na ti panagayat na. apay mo't ngamin nakasjay ni Chari. Nalabas ti kinasadot na. Mas naawak nga ron. Pulos, adi makaaw-awak. Ken, awan pa nagtalak na iti asawa na kunam. Agasom dayta. Ultimo sika kat nagimunan na. Iso nga ron. No pahi. Ideal man ko ni Andy. Awan makunam kan kuana. Pudno ti kunam, Jenna. Ngam di namat kaya tasawon. Asulisuga ko ino makikabitak kan kuana. Ultimo sika agayem na. Napukaw ti panagtalak na kan ka. Wenaldrin, kat ti kinagurak launay. Dagitiin sa usawang na ang kakadakas kontra kanya. Iso tinutupa ako na. Gusto lang ti naramid mo? Tapno agnakaw?
Anya ka diti bagayo, tatang. Ay, kas naganak. Pagrebengan may ti mangurnos kada kayo nga agasawa. Wan, tsari anak. Legal nga agasawa kayo kan ande. Nupay aging gaita, kitawan pa'y anak yaw. Saan mi akayat nga agsina kayo? Kat no pimano. Gaputa dinan maanusan ter aramidak. Saan mo nga ibaga? Kapag tintinulungan na ka. Gamkit eh. Kat milaeng amalawlawagan ti panunod mo. Kat urnusin nyo kumati amin. Kasan mo maurnos kat dayjay pimanaw? Siguro, tapno nawayadan ni kabit na. Talaga akas tagayam ti pamatem. Nga da relasyon da iti gayam mo. Linaksid ko na gayam ni Jenna. Kaniyan? Nagdakkel abidot mo dayta. Ambum kade amasaksakitan kami mo't anagandak kenkwana. Iti kasta nga iwarwaras mo. Agraman panangan under mo iti anak may. Ang ado ti saan mo nga amaw. Nang runa iti maipapanken Jenna. Pudno dayta. Sumangpeten ti mga sawa kenkwana. Katagkasartan. Nasingid damat nga agayam ken andi. So akas day laengan ti kinadeket da ken agagayam kayo man saan ka day? Ang mas daaw kami. Tanagbalin ka ang managatap launay. Oh, kanya. Kaya't mo ang maurnos pa iti amin kada kayaw. Ha? Talaga nga impapati munti nagnaditi kalapaw mo iti talon, bro. Wena, bro Aldrin. Saklatan ti pimanaw iti palay mo. Apay nga impalubos mo asi ka ti pimanaw. Binayam kumaan ni Chari ti pimanaw. Bay amlat na nakasana. Kasi man, nisot papanaw. Gasum dayta. Uri kasto iti mapaspasamak kada kayo ita kat dalat tapay kanang ipatag mo kenkwana. Uwan bro. Balag mo dapay namnamang agbalbaliw kan makaamiris. Ket no bilang hawatan pay mat bro. Kaya't mo ngagsinublan kayo. Ikakiti kundaway. No lagi di tagbalbaliw. Adda nga tapay pa nagbalbaliw ti kasdi a tao. Tunggal tao. Adala tagundaway nang agbalbaliw. No kayat na. Tas lang awan ken charity kasta bro. Aldrin. Santa ko man napagsaritaan pa dita. Nakigtutak nga rod iti namwa ka nagre-read akan Jenna. Ken nagkinabil dan sapay. Saan nga minin na nakatagpaligina kat tinutupan na ni Jari? Ita, awanen. Awansan ti makigayam ken kuana. Uray dagiti katropa na chismosa. Sandan akayat akadwa. Ha? Kasta ka di? No ako umong da kanukat mapasungadan da ni Chare, agpapanaw dan. Dayta tinagangganap na. Un bro, gusto ta kunam. Kat sapay la kuma, tama ka amiris kat agbalbaloy mutlaang. Sapay la ko ma. Napan kinasarita datatang kinanang ko. San ko lang nga mo? Nanya ti banag ti panagsasarita. Kinasarita me. Saan mi nga mo no? Impangag na kami kan tatang mo no saan? Nanang? Natangkalat tati madi apamati na. Nga da relasyon nyo ken Jenna. Ngam napamulagat iti imbagami. Adandanin agkasar ni Jenna. Kasta ka di? Sapay la kumaa. Makam amiris. Kat umay agkid daw iti pamakawan ken ka. Urayak nanang. No agkari kan ipakita na lakit di ngagbalbaliw. Kahit kumot nagsinublian kami. Ayun Ngam no kasjay na laang ay paiamong. Siya kon ti mangibaga. Nga uray saan kumaarumbang. Isinam lagang. Nanang? An-anwam ti asawa. No pagbalinan na kamatlaang nga bagaan. Ay, ati. Diyak kaya't na mapukaw ti biyak ko. Nga mabayin na kamasidagkan ko na. Saan siguro na kayat? Pudno, aglablabasag. Nga misan pa'y mat nga ta naladaw ti amin. Nung kasano, awanin rupa kasumango kan ko na. Oh, Chari. Sikamat gayam ti masabat ko. Aldrin, Oh, kumusta kan? sana nasayaan.
Kasano ako namasan anasaya at ket awanan ti kagurguram unay a tao iti balayo. Ha? Saan ka di? Ngam, aguray ka. Kunam ka di asan anasaya at taawanan tay bag-en mo wenno babaunam? Anya? Ay, sorry No anya laditan ti ibagbagak met. Okay lang, no pagnumet. Pinagbalin ko abagan mo no, kasla tagabo ni Andy. Katamom ka di. Mamati ka man no saan. Nakameri sa kun. Ay? Kaya't kumata kasarita ni Andy, ngam awan rupa ka sumahon ko na. Kaya't ko tagti daw iti pamakawan. Ngam di nakayatan. Pimanaw niya balay. Awan maramidak, no di na kun kayat. Awan maramidak. Basta makapagkidlaok ti pamakawan, pumanaw ako. Umanaw ka kunam? Agawid aklangan iti lugar mi. Makitak. Saan ako na may kariyag na dito lugar yun. Nang ronak at may kamkamang aklaan. Kasta ka di. Kasaritam Adalang iti talon na. Mas asyanak nga rod kan kwa na. Kasla pimpiman ni Jay. Saan na deserve ti kasya kasasaad. Tanagsaya at atao ni Andy. Ay, no amumla ko ma. Iti adda kami iti club. Uray medyo nakainuman. Tan milatan napilit amang table. Di na kanukayat at ulawan tinagkin na rin nyo iti sangot ti altar. Anya? Intortulit ko timay dito Uri awan rupa ka sumangotan ka. Jari, Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan. Sakbaya pumanawak. pumanaw ka. Naamiris kun. Dakilabidot ko tinakurangakan ka kasasawa. Kastamot din ti panang tagabok kan ka. Panagabusok ti kinasayat mo. Napabalon wala kanya ako di pamakawan mo, Andy. Jari, Siguro. Saan pa'y mo tanala daw ti amin? Mabalin mo tabaliwak ti kababalin ko. Iso apa nga asim. Pakawanan na kon. Pakawanan na. Sakbay apumanawak. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.